svi vas koji pripadate toj proročki. Da je ovo vaša kuća, vaša crkva, to je vaša svetinja. I kada ovo slavio da vi, svi koji ste članovi vjere, svi slavite danas, i svi onaj koji danas srećani blagoslove dan uspjeva svetog proroka Iliju. Jednog od najvećih proroka Starog Zavjeta, ali kako kaže opa dugo preteče Gospoda Isusa Hrista. O svetom proroku Iliji mnogo se zna i čita se i piše o jednom od najvećih proroka Starog Zavjeta, kome je Gospod dao toliku blagodat, toliko energiju, koji je činio čuda, naravno čuda koje je Gospod Isus Hristos činio mnogo zajedno. Da li smo čuli kako je čustvo, kako je Gospod išao po vodi sa svetim apostolima, oni su uplašeni, mislim da je to neka uprava, počeli da pomažu liču, živi pomoću, ali je rekao, ne bojte se, ja sam, ne plašite se. Onda apostol gleda, zatražite Bog, on je blagoslov Boga i blagodat, da krene ka njemu preko vode. Međutim, posuneo, može da se davi, a opet pomagu, Gospode pomagaj, Gospode Sveti prorok Ilija u Starom Zavjetu, kada je pisao velika čuda, Gospod je dao upravo da on preko njega čini velika čuda. Upravo je on se vazio na nebesa. Upravo upisao tako da sveti prorok Ilija nije kao drugi ljudi Starog Zavjeta, drugi proroci, veliki proroci, ljudi nisu za sebe na nebo. Osim njega, koji se postavio cijeli svoj život, živeći, boreći se za istinitoga Boga, onoga koji je istinit, onoga koji nema prevare. Za izraelski narod je najvažnije bilo da spoznaju svoga Boga. Nažalost, oni su uvijek padali, kao i današnje vreme, mnogi otkrili od Boga. Tako i svi Izraeljevi koji su gledali čuda Božija, da je pred njima Bog činio u Egiptu, u Palestini, cijelom Bliskom istoku činio Bog čuda pred njima. A oni su dalje ostali crkvom i mogli se protiv Boga. Sama riječ Izrael, znači protiv Boga. Tako da je upravo sveti prorok Ilija ceo svoj život, svoj blagoslov koji je dobila Boga, koristio i činio samo da bi veliki narod sačuvao vjeru i bio pravo vjerni narod. Upravo pravoslavni narod, kako bi danas prikazali. Narod koji vjeruje jednoga i istinitoga Boga. Ne ulaže bogove grčke, rimske mitologije, misijske, babilonske, bilo koji drugi, da će upravo da poznaju onoga koji je njih predvodio iz Misira, koji je bio predvoditelj. I ja sam Bog vaš, vi ste narod Bog. Ide pred njima i vodi. I dok su bježali iz Egipta, Bog je podigao jedan veliki stup između njih i Egipćana, Misiraca. Dok su za put sa jedne strane svijetio put jevrejskom narodu kuda da ide, svojom ovom, a s druge strane stup bio tama, da bi Misirci izgubili oblast kuda da idu, da stignu, da ponovo vrate u jevrejski narod. I gdje je Bog pred njima činio, koji su svi vidjeli i doživjeli kao mnoga druga čudesa, koji je sveti prorok Mojsije u Starom Zavjetu činio. A što će ostaje čudo koji je Takav je čovjek. Takav priroda možda ljudi koji su
protiv rimskih i protiv obožavnih izraelskih careva. Jedan od njih je bio najbolji, Osahas, koji je potpuno služio mnogobožnim bogovima. I njegov supruga iza njega. I on se toliko dočevito molio protiv njih. I čak je prorokovao, to se sve ispravilo. Da će upravo psi da ližu krv Ahazu ili Izraelu. I to se i desilo. Sve Biblija je tješao, bio se po pustinjama i tadašnjega Izraela i Palestine, a onda Gospod se od njemu vidio. Svima je poznato kako je Gospod njega hranio preko Badana. Tudi je pustinja se usakrio ispod blizu nekih Jordana i tu je on živio i molio se Bogu i služio Gospodu svoga. A onda kao da se pobrinuo Bog za njega koji donosi hranu, a ovdje je imao da pije tu riječi. Mnoga čuda i čudesa načinio sveti prorok Ilija, ali pokazuje veliki pomoć za nas, to je bitno danas, jeste njegov karakter. Njegov karakter koji je upravo karakter ili pravo čovjeka Božije. Ono koga Bog sada savrši, dobri. Ne Adama, nije bio slika Adama, bio slika samoga kako čovjek Isusa Hrista. Njegov karakter je upravo najveći primjer u Starom Zavetu. I zato srpski narod i toliko dao imena po svetom tvorku Bibliji, po karakteru, po vrednosti, po trudu, po ljubavi prema Bogu, ljubavi prema svom Bogu. Ljudi je toliko crkava njemu posvećeno. Znači, on danas čak i ne može biti uvediti postoje. Koliko je srpski narod se zaljubio, ako da kažemo uslovno, jednog takvog divnog proroka, jakog čovjeka, jako lišo, je bio nepokolebljiv. Ništa ga nije moglo slomiti. Nikakva iskušenja niti može protiv njega, kada je bio upravo divno, jednog velikog karaktera, čovjeka koga je Bog stvorio, da bude njegov tvor, u najteža vremena. Riječ o 9. vijeku prije Hrista. To znate kako je to bilo, kada je to bilo. Znači, 9. vijeku je živio i ispočeo upravo Jerihona, tamo gdje je živio, se skrivao. I da je ostavio blagoslov, blagodat svetom vjeroučeniku ili sebi. Kazuje se na nebesa, nije ostavio blagodat ili plašta da bude sa njime. To je danas ustrojena njega je prilika da se sjetimo, a poručila se sve da otvorite se to pismo, da pročitate. Upravo pogledate njegovu istoriju, njegovu životu, njegovu popisu, njegovu čudimo koje to činimo. Upravo kao prorok Božji. Neka danas blagoslov njegov bude sa nama, da se i mi njegovim primjerom ukrepimo i da nikada se ne plašimo kao što je uplašio Petar. I kada smo iskušenjima i borbama i nevoljama, ne smijemo se pokolebati, ne smijemo izgubiti vjeru, karakter, da ostati vjerni, čvrsti, odani Bogu i svojoj vjeri. Neka je danas sreću i blagosloveno, neka Bog molitvama svetoga proroka i sve nas ukrepi, da mi svi budemo, da barem malo koliko je on, da branimo sve ono što je sveto, čestito, što je bilo, Bogu drago, što je plemenito i uzvišeno. Znaš što tako vremenu suludo, da se sve nudi, treba imati hrabrosti i gledati ono što sam valja, što je blagosloveno, ono sve drugo što valja odbaciti kao što je odbacivao i sveti prorok Ilija, što je i čak i kažnjavao. Rekla je danas sreća, kad sam slava da Bog sve vas da postoji, da sam čuvala da pomoži i uloži, ali Bože,